Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon. Gikuluran jud ni daan bisag nipis kay buhok kay normal gyud na kay kuluran nato para madali ra kita umansa ang riban. Nahuman akong apply ani og color sa iyang buhok kay ato mini iriban kay aron magwapa ang buhok ni ma'am unya. Medyo nipis lagi o. Paningkamutan na ito ni magwapa kay isang gikuluran ni okay rin siguro di lang yun ni ginuangan ang trabaho para manindot yun ang mga buhok ang mga customer kay ilar bigyan di ang diri kay magwapa sila niya dili din magwapa masakta ka ba yun medyo wavy yun siya niya gibasa naman gunin ako wala to makiti primero pero wavy siya buhok niya nipis kay grano ni si ma'am o na may grano niya bantayanan ni inigriban kay kaning punuan ani if malaba na natubutang sa medisina na agi chance nga mga buhok na agi mga tangtang mo nang careful din sa mga trabaho og ribanding kay dili gyud maayo magriband og pasagad lang mo nang maningkamot ko nga magwapa ni mga customer kay wala ginigid sa mo balik nako nagbutang ko og kawas na pud siyang buhok kay importante kaayo ni kay walay kawas hadlok di magriband si kay maubili gidala og bida ni si kawas kay muhumok ang buhok ani as in labaw pa sa bunacure as sumok ka is tanan sinaw nga maghumok ang buhok. Ni kay banlawan pa puning kawas dili pwede ang kawas ug dili banlawan so banlaw tayo 8 minutes ang isa gilid kay aron makuan dayon nato masugdan ang ato ang rebanding nga bundastic. Kini mag-apply og bundastic nga rebanding mag-careful jud og maayo tarungon jud nga dili maabot aning pagita bagol-bagol or scalp sa ulo sa tawo kay dati siya chance nga mga tangtang wala gipalayo na nako ang pag-apply pero kung mananig i-apply yan ganihaw ka to wala pa ni namutang kung saan mo gi-apas ari kay ang oras mo para madali ang mga customer kay ba pwede ang video ng paano sundo o kanu sa akadula human wala nga mo pagwapa ang buhok aning kamot jud mo gwapa nito ni sa ribanon dili siya dili basta-basta jud magliban og buhok labi na og refine kaayo mo ni ang buhok wa pa nato na riban di ba mo na pagka wave jud gamay pero refine siya buhok hangin siya buhok as in dapat yung pagkahuman kan og ganir ka ubang kanipisa ang buhok dili kita mahadlok magparipan kay dili kita madaot gawa siguro ang trabaho uli ka mauwaw dinha jud ang ending luoy tayo ang customer kay dili gid basta-basta ni magpariban dili gid isag basta na lang kay magpa-riban ka dili gid ingana dapat maadto jud ka og espesyalista nga mga hairstylist aron gwapa ka og buhok nahuman na jud ko og plansa wala to gipakita ang atong plansa kay always ang kita ninyo yung butang ko ani ato ang fixer cream nga neutralizer human na po ni gi-applyan og neutralizer yung process na itong gibuhat karon pero makabalo ngani po good panag sa shortcut para madali kay dugay kaayo sa pagpakita sa atong drama sa kinabuhi corrected by ni siya mugna style dili oy tinuod ni akong gibuhat dili sa Gemma Cruz pabutang na punta og Bonacure treatment para sa buhok ani niya nga mubo gamay nga nipis pud gamay nga pero gwapa gyud kay resulta kay kaning kamutan din nako nga magwapa ni kay dili gani tarungon asa man pud tawo ni padulong ka si ma'am di ba kataan niya kuan kanang pangitaan ka kubana ani pohon Gemma no para magwapa ba butangan jud nato og treatment nga gyud ang atoan dapat kani atong steamer nakabutang gyud di ari o sa atong hair treatment kay dili gyud siya pwede kay na may scalp nga naapod siya kanang hair settings color then apoy para pangkulot nya ato siya ibutang diring dapita kay para mabutang gyud nato sa ato ang hair treatment nga Bonacure nya i-on nato ni siya kana 15 minutos sa jud ani siya kaugalingon nga temperature mo time ra iya hala mo na gyud ni resulta sa ato ang buhok nga giriban o nga gikuluran nya kani habitaw no di ba nipis ka iyang buhok or gihapon na gyud siya ni baga na nipis pero humok di ka buhok ni ma'am as in super kanipis super pud ka humok dili ni super kanipis pero giigo ra gyud nga ni dili buhok uban nga nipis tag buhok pero dili gyud mahadlok magpariban kay magwapa gyud ato buhok basta magpabundastic ta magpaswar stroke ta why problema so and thank you for watching and bye.